Judi, guraun lambat amat. Ya, dia yakin orang mau kanyahoan mod. Moal tenang baik, sekolah zaman Korea mengenahan iyo, guru macam-macam, tinggal lapor ke polisi. Geran salin, yang kayak kanyahoan ku batur. Hajo, kamana ya orang kuari? Kamana ke dong batur. Ya batul lah, harus semsungut aing. Mod, aing mah tawani ngerokok mod. Ai dia, anak mami amat. Jangan kan orang bolos doang mod, lain ngerokok. Emang dia teu cari kanan ku indung dia mod lamun ngerokok. Moal tenang baik. Aing gitu bodoh-bodoh amat dia mah. Umur aing ngerokok, telok kapan ku indung aing. Nu bener dia ke mod lamun ngomong.